حالا بیناران 3 سال بسر داگیرکردن ئافرینê derbas bi Efrîn طبعا beriya 3 salanekîş aramtirîn cihên Sûriyê bû. Deverekî gelekî aram bû xelkê wê bi hev radijiyan taban fira pêkhate nahiya mezhebî û lîvneteyî ve lê piranî Kurdin niha kêmtirîn Kurdin. Ji ber ku Tirkiye hat Efrînê şerekê dijwar hata kirin, miqameke bi mehan hata kirin, şonda ew grûpên çekdarên tundrawiyên Sûrî û opozîsyona Sûrî ku Tirkiye bêguman texziya wan dike, hat net Efrînê de tecîd Efrînê çawa tarûmar kir, tevlîyev kir. Rojane xeltê kuştin, qetil kirin, derbeder kirin, karê serekiyê wan ser guhardina demografya Efrînê û li ser têkdana şînewarê Efrînê ku ve bi xwe jî ramzeke Efrînî û ya Kurdistanî bû bi taybetî li Rojava. Taban Diktor İhsan Efrînî endamê kûngera Netewya Kurd li Bakurê Amerîka li Kanada gelmeye. Diktor demata baş ve yani em ser Efrînê bavîn tu jî xelkê Efrînê pitir me hemiya her çanda dilê her Kurdakê bi Efrîna rengî dêşe ji ber ku yani Efrîn müsteheqî van hemû derdesergan nebû. Lê ez dê şandê jî dest pê bikim Rûsyê gelo tu nabînî sebebê serekî radestkirina Efrînê ku Tirkiye operasyonê têde encam bide Rûsyê bû ji ber ku dikeve çarçûvê parastina Rûsyê, artişa Rûsyê li wir bû. Bi rastî destpêkê spas bû vexandinê û bejna xwe ditewînim ji bo pekrawanên li Efrînê ser axa Efrînê ciyana xwe dest dan. Her wiha ji bo pekrawanên serî Kurdistanê. Rûsya evan ne niha yani dijî hebûna Kurdayê Rûsya eva ji zûda şer yani zûda eger heyanî dema Sykes-Picot'ê wedî Sykes-Picot bi cih nehat di navbera Fransa û Brîtanî heyanî Rûsa hat îmze kirin mûrê xalê xistin wê demê da Sykes-Picot hat bi cih kirin. Yani Rûsya ji dîrokê da ama dema mehabatê jî Komara Kurdistanê mehabatê baş warê bîr ama Rûsa Sovyetê aynê ew kes nabîn hatin ji bo sîstemekî li hundirê Îranê bigehorin Kurd dîsa evuştin dijî şahê şah rakirin lê duê demê de dîsa jî planek ser Kurda çêkirin. Yani îro her wan Efrînê derdora 2,000 kesî xwe bi derê hebû li baragehekî leşkerî li gotin li Qîbarê çend roj berê got êrîşê bibe ewek hebû wek hemahangî hebû di navbera Tirka û Rûsa da wana leşkerê xwe kişandin û fermû Tirkara. Eyn niha wisa eynî hewildanê dikin li Eyn Îsayê û li deverên din li Bakurê. Belê Diktor taban te baş îna wecihekî persên me bû Komara Kurdistanê heta agirîdax şoreşa agirîdaxa Bakurê Kurdistanê hew jî serdemê Îtîhad Sovyet bû te dît gel Tirkiye rêkeftin ew şoreş bi temamî hate şinabirin demeke de ku Rûsyê piştevaniyet kir. Kurdistana Sor hewa Ermenistanê Azerbaycanê tu jî zanî mihîm Raş bi vî awaye lê gelo piştî 3 salên dagîrkirina Efrînê heta vêga vê jî xelkê Efrînê bi dest azaran ve dinale heta vêga vê jî hiç hêzek nebûye bikarbe rewşa Efrînê asayîb ket vê tu vedgerînî. Na dedî ev keşe li serenserî coğrafya Sûriyê ev keşe heye. Lê taybet em were li ser Efrînê. Me bes me jî Efrînê heke Sûriye tu zanî çi rewşeke herî. Belê. Taybet yani ser Efrîn na dedî Efrîn giringiya xwe heye. û bi rastî cudatiyekî wê heye. Zengîbînekî wê diwarê civatî da û diwarê zanistî da heye. Yani tenê li bajar û yani deverê Efrînê du sit profesorî Kurd hebî. Du sit profesorî Kurd hebî. Her maleke du sê zankû xelas kiribî, doktor bûn, endezyar bûn, yani filozof bûn, yani civatek têgihîştî bî, civatek serkeftî bî. Her dem metirsiya dagirkeran bî. Hem çê ji dagirkerê ji alê Sûriyê an çê ji alê îro li alê Tirkiye.
يعني اوانا هاتن وي دبري بروخينن براستی قوه جواتي بلا بكن بنهي لبن يعني طيباجي عفريجي سدي نود حفت كردبي يعني يا كم مالبات هات دبر عفريني صلاح 1947 يعني يا كم مالبات عرب كت عفريني حياني بري 1947 عفريني سدي سد كردبي يعني دوورا اوانا و عربنا دوستیابانین یعنی او کسی هاتن ور کار کردن در ریا رژیم را در صلات را لو دره مانج برگ خوزایی اوی زنگیبین اوی سرشت اوی آبوری اوی لو دره مان و لو دره جیده لی اجمارگی گلک بیش برگو دورک يعني كردستاني ناسنامه كردستاني دتا ولی دکتر طبعا مجارة تعریف کردن مجارة گوارنا دموگرافیه و دیر زمان در حق کردستان داد که کردن حزام عربیه و سردم حافظ الاسد دیمایی که بابیوی هات نه ترکیه باوی که دنده که او گروپین چکدارن گله کی برسی يعني حتى وان اكثرشان ديفيجن باك جراوند كي اسلامي هي قالوا ما اسلام دين اسلامي حق دته كسي بچ طالنا مالو ملك خلقه كي بيقولنا بك سروي مال رينا خاري وان حتى المال وان دار بك ليه كلتوره وانا لعفرينيو لسريكانيا قالك جندن تطبيق كرن دونا بني قالوا ارادتك هيك فعلا نيتك باشا بارادتك هم يا نافخوي تايبتي زين كورنا بنمونه انا كسي دبيجاك وبيستا اوبوزيسيون سوري روش عفرينه هدوب كد فان جروبين چكدار لبكن نداري حتى بانجل تركيا جيب كد هكر ارادتك بيزا نافخوي نافچي نف دولتي جهبه افن فكرنت عفرينه بين سكناندن از زحمت بیم جبرگو افن فكرنا تنكرن يعني حياني ائتلاف شيء تدي هات لهريما كردستاني سروكي ناصر حريري جي هاول داغ وتشبه لي دستي وان درناكه براستي عفرين دبن دستي او دستلاتا كوري تركيا داي دست استخبارات داي حياني نب دستلاتا تركيا داي يعني حياني قال لك بسن كرد مي لتركيا يعني دارن وزاره كاري دار تركيا وهذيتنا قال تركا شركه يعني حياني قال لك تركيا يعني يقول دستلات ان الرازيبون اخوك يودك يعني لي بروبليم عفرين دبن دستلات داريا دولتا كور تركا داي دست استخبارات داي او نجات پرستين ترك جبروي يعني از باور ناكم يعني وي هاولداني خافك سباسيا وان بكن يعني وام دزانه جي راستي همي دلي غزر كردن چه انجمان اجتماعي كردي بي يعني همي دزگهن و ريخسترين مي جبرو عفرين جغرافيا كردستانية يعني چاو هم ببين كركوك دلي كردستانه وقت جناب سروك مسعود قلتي عفرين بيوكا كردستانه يعني جبروي بيجم يعني دلي همية سر عفرينية وسر قلي عفرينية براستي اف پشتوانية كي ناف دولتي تخاصي پشتوانية كي ناف دولتي تخاصتن چل يكيتي اوروبا و چل امريكا تايبات امريكا تايبات ايرو دبي يعني كار وريكرن هندري واشنطني چه پارتی من رئیستن می کردستانی یعنی گو باندور خال هندر واشنطن یعنی به او ورم پیش و کاربن یعنی عفریدی بشوی دكتور تا چند جغرافيا عفريني سبب ويا توزاني العفريني بوليوا اسكندرونه بول سربح راسبي قال لك ما ترسكا في كي جهبو طبعا تو في جزاني ليه امريكا يشتوري يعني امريكا تباركي امريكا هاش روشة عافيني نبا روشة ويري نبا قوارنا ديموغرافية افتعدال خلقي تتكرن در بدر كرنا خلقي يعني هاجي نبا قالوا انه هاشون دا دي چه بيتكرن يا روشة سوريا دي تصعيد تربا خلقي دي بيتر قرباني دا ولاتين در دورين خدان طمان دي بيتر جغرافيا دا باشكن كم دي ناتا ايدي سردم بايدن دي دنيا كاديبه نا زاني امريكي بخارجي دي بيجي دبيجن تطهير عرقي يعني هو شيء دبي اثنيك كلينزي هر همي وصاد همي نبي سيوان يعني ميديا يوان
يكيتي أوروبا إنها بري بيبشان رجاجي عينه بيباكر قلتش العفريني دبي إثنيك لينزي كذبي يعني تطير عرقي كذبي أنا جينوسايد كذبي هروا هيومن رايت واتش تقرير ويدا وصابي يعني ليه دبي يعني هزن مي كردستاني خدي باندور بتشكي زوري يعني دريا كانال الدبلوماسي را امريكيا بزوري بسر امريكيا يعني بركي لكم عن زوري بدل لي عفريني بكن تيكن قوي بلان اخا يعني دين السر ميز اخا لهر دانستاندنكي يعني براسكي يعني بيوندي مهني يعني بدرج قال لك دكتور لاين سياسية بباندورة روشافاي كردستان هر مجيلي هفدونه هر دجی هفدونه امریکا جیتید نکارید وام بکتیک سروک بارزانی دو جارا سرپرشیا جوینان کرکاف هر دو هزب بنیک چه بنیک نشریگه که آن هبه استراتژیک هبو بچاد تعامل کردن دگرشان یا روشاوی کردستانی لهر نابنیک حتی وگا بجیک چه بیاننامه کنکریتی در نچونه او هند مجیول خانه دید ناته گلو هکر هند مجولی روشا تصعید روشاوی کردستانی بان برنامه که هبه استراتژی که هبه دیپلماسی که هبه إدارة كهذا شباب درج بفيها وايبيد. لا تدي أبرج يوم باون ممسراق بين. problem هزن هريمي هنا همي هولداني خادكن ونهلن أب هردو لايان بجين باهر. كان جمال شواني كردي شو بينك. نهلن إيران همي هولداني خادكي. تركيا همي هولداني خادكي. دمه ترك دبيجي اري انجمان نشباني ريدي دبي هر جيفين اروينه دبر راجي دريا استخبارات را ودرارا تشيك اسدهن دندري بو مالي دا ددي ام براستي چه يعني همي هزل مي كردي مقابل روجاوا كردستاني مخترق يعني بله دكتور افنك تني درد روجاوا كردستاني تو بازاني درد باکور درد روشالات درد باشور جی حتی ویگاوه لام ده بحث روشاوا کن چم کنو کنی قاشم سر افرینه گلو زارو که کورتو بگره حتی ینا همو دزانن ولاتن در دور حسنا کن کور سر کبن همو دجبرین کردانا دجبرین هبونا کیانو دیفاکتو که کردینه پتر همی کسان سیاسیین کردان عذابین کردان وی که دزانم لید وی روشیدا هر حزبک هر شخصیتی که کرده هر هزروانه که کرده از وکو روزنامه‌وان تو وکو سیاسی الاسته برپسراتیان اجتماعی و نتویدانه بی در حق دوزا و آخه یا وی گلو او نابیت سوجداره که دیرو که بدید ناته؟ انا سوجدار نه از براستی دی بیجم یعنی اف ایرو ایکو کسی که ریبرتی روجاوای کردستانی دکن او سوجدار نه براستی یعنی البوچه یکم جبرگو يعني او كسن تيجيشتي صار اصلي بلندي دبلوماسي وديروكي وشي وصار وان كسنا نادم بيش تم هردم او شويه تقليدي كلاسيك رخصن ما باور بك او رخصن ما او برو ناب دبر نبري بدل عيني او ميجور صالح حشتي وصالح حفتي يعني مقابل يعني ري نادم كسر زانس گوهرن گوهارتن کی چی بکن ایرو دنیا همی تی گوهارتن و ام یک جکشای هری گرینگ گنا هنی پرسا کرد لروجاوای کردستانی سرکوی یک عادی دیجی گو دهیلی و ام توانباریا لسر گلی کرد چی بکن چل عفرینی او عفرین قربانیا نزانستی بی yani عفرین yani هزکی ترکه هزار ترکیه اندامی ناتویه نه هزار جدید ناتو سر آستی جهانی یعنی او گروپ بناوی یه پکی شربان رزو حرمتی من شربان ران ایکو چک را کرن و ایکو خون آخادن سر خاکه لی ریوبری آوی یعنی به میجوتی یعنی که حسابی کنه که یعنی انسان یعنی پیوانه دکی دمی بری هر اوی شراب زنه پیوانه دکی نه از جی وکشم از نهلم او دورنا خراب بن از هول بدم روسا هینم امریکا هینم ولات اوروپا هینم
ورن به دبرین او بکن ام نکارن شرط ترکا بکن بله یعنی پرابلم امش برگو ری نادن کسی تیگهیشتی و ری ببری بکن هر دم يعني عم تبين يعني بخابن يعني نهار لقامش يعني قال لك آگاهی جمرة يعني سلوك زانكوا او کسی نظام جي كيجان او دركتي خريجي لقنديلي يعني چه دبي سلوك زانكوي يكيش خريجي قنديلي بي جرا وصابيه يعني مشكله ما يعني كيشا ما براستي بله دكتور اللي وقت بيجا روشه لبنها شوندا و چوی واقعه و البرینی که تو بيجي له بنها شوندا چه بيتا کرنگلو تو زانی جه حتی وگا و بنو من ترکیه روشا به کردستان او هزین لورها دبه و گفن بسر او لکاریامان تری بردام گفان دخو لفرسان دگره کواتا او د برندن جه کو سرکانی و گریسپی و عفرین لنه انگلو پیوسته سیاسیین کردان احزاب کردان چاته بگرن چاته عملیات گل حساسیت اولاتین در دور کن کیجان پارکارت او تصویرات نبلن کن چا کسی پراگماتیزم بی سردمی داره چه نبید دانین هاد وردا چی یعنی ایرو اتشته هری پیوست ایگو امریکیا گلک هولدان کرد فرانسیا گلک هولدان کرد جناب سروک مسعود برزانی گلک هولدان کرد روشن بیرین کردا گلک هولدان کرد کسی سر بخوا زانستین کرد گلک پشتوانی کرد گو او هر دو هیز ورن باید اگر هر دو هیز ورن هر وی کاربن گوهارتن نا چی بکن وی کاربن yani pivanan ki yani grantir bibi ale kurdi bandure ve hebe ev hezin nav devleti ve betir piştavani wan bikin gohdari wan bikin ça wisa çebil başvuru Kurdistan'ı dama partiya Demokratik Kurdistan o partiya Yekîtîşmanî Kurdistan hatin ba büyü hezek edi kesi nikari wana behejanda امز وسط خواستن رجاوای کردستانی ایرو او هولدانات کن یعنی امریکا هولدانات که فرانسه هولدانات که آلیکارنه تنوال گلو رودنه مصرف دکن به میلیون دلار صرف دکن یعنی اف نج والایتی یعنی اف باجت یعنی تاکس ضرائب ملت خال صرف دکن سروا yani دبي امج يعني احساس مرهبي يعني بخابن يعني هردم ام هيبين جبن باندوري هيزن استخبارات هريمي دركبن يعني ام هيبين ايرو كردستان رجاباي كردستان بكن ارمانج خارا ايرو برجوانديا قالي خاب بكن ارمانج يعني امي نهاوي وينايا دبين نهاوين عفنا ودبين سر اكراني كردستان بيسوشار يعني نحرم او قالي عفريني تنبر به هر کامپا وسا 65000 کرد عفرینی 65000 کرد اینو 300000 تنی مایه 300000 اوا انجام چیه اوا انجام سیاست شاشه انجام نزانینی براست بله دکتور دبا تو پیتر هرکس که روش عفرینی نهال برچاف گیری تو خلکوی تو دزانی چه بسری هات که طبعا افرین آرنگین تو دزانی افرین بخوازا خو بالجغرافیا خو باجاره که جنبو بیویا کروش تعدیل ببع بیویا سرنجاتا و کو اکادمیسیم گهشت روشاوی کردستان تایبتی حزب نوی عقل مند نوی کو یه بگیرن کر یه گرت نبه اوید مایجی ده موچن دکتور احسان افرینی اندامه کنگرانه تویا کل باکور امریکا کانادا گن مبو دکتور دمات باش سپاس بو بخوندنی سپاس